Mentala kumba Riewblei Mustem, kabalang Katolik Parish Jowai, hapo kajingalam lenti jong Parish Priest, Father Hilarious Lamare, kala penlong ya ke Bible Procession, manla usnem haki balang Shnong baper, ban penslur, ban haka jok kapor, ban penken mau yang ngigi pa Riewblei, ya kajingdon kam, ban pule, ban ngam jeliu, ya kaktian Riewblei. Madhaw news nemru la panlong ya kani ke Bible Procession mentaga singutrai ke arpo atarik jong ni benai risau arja arpulai haka balang Shnong Mustem bala yo ban sakhi ya ke jingbon jong ki pai reunget ki balawan banisi menta haka ni ke sengi. Lasdangnya kani ke sengi da ke mas bkoi haka por shipho beji menstep haka ba Father Hilarious Lamare ilalong ilang do kongsan bad haka pono sengi pat la panlong ya ke jingai procession da ke ba yalam nakmat da ke deng pna penbot saki bara ya ke Bible bad ter la ya bot nadin saki pai reungai da ke jingruai bad ke jingduai ban penkrau ya ke ketin jong Riewblei. Hang nengin pait ya ki kato kat ni ki benta berkongsan. Amen. Sino hai den. Le long press sukon jong blai be in tourism ini. Ne be shong hak kamon jong pa. Long press sukon blai ga buram ha pa ba ha kon ha mun sen ko. Long press sukon blai Usai nong thao nong bu ni ai mo yam me Haka ni sni ba thamai pangi shat men Haka sni jimmi pan to sen tong ne kai no tan la e khaman tong ne peda ban sen ki da ka sta tong ne paro iman be man pa di kon samla research tom pi yu gam lang ne sini Haganik program yang saya rambai ini. Kecuali sedang ia kemas. Kepada di Baro, UMI Kementerian Riewblei. Untuk yaki yakedat yami yalai unyuan. Hanrei pelai jumut I Haganik kemas. Dah ketika jumut semen. Wapani kejingkat ku Riewblei.
ini gila nasa kejemuran kecepatan buram yang ramai Shnong ya kalau kami sekretari bagi ya pastor dan MK teman basan yang kebalang peradaban ini semua dari jikmen ya sudah tilang PWI yang mana belai yang kerpat belai kemudian presiden kantor yang belai berkumpul pada iwi kewi yang bentah kita kristal banyak kan ke Shnong Kiok ihi entre balang di Beit manpa ki parawangat di kibir juga balang Riewblei balang Kristian ben setelah dua lang pi dua lang impor lebih belau kerku kedoi pi di pat stada ibu Kristen pakai ke balang Kristen Katolik kurang wi kebai awi kasutra mission Syukur bulan Oktober Mustem Hasau kot hasubla kot tiaw sublai balang go kasutra mission. But in the Parish Jowai, dapat hek sesuai dengan kesini, boleh kasih borong Bible. Kemudian ia lumlang di Jumut, bapalai, happy, pada borong kerpan ke Bible, kasih di lumlang. Semua ini mantap yang ini, wal Parish kampi kipai program yang negasi, bapalai pendiang ki, ladu negasi. Karena mulai bahala dia, kubur bagi ibu pop. Jadi pada kau jodoh ini perahu ada obi, emerald papi Peter berjelar bertok, pagi jelar bertok, nanti juga jelar berkerotam. Dia itu jelar berkerotam lagi kami nampak obi leh, jelar nanti terlihat lain mami. Jadi pun kau dikuayar dalam dia Jowai try to stay, tapi yang lain lain sobat. Rumlai kipai jamai mentah kestep mentah kasni harne kasnong Mustem karlok perjod para banyak kirungek beper kibai swakai petaduram ya kanai kasni kipai prajit bewan lagi dong beper lei tuai kanlat priani kanai kajinwan jomi idon tang kawai ajingmot ban ik yame pada kaju kepo pan jikerku nabe Blai si buan blai nak bentar kita yau peladat Menakar ku makadok yang ini simet Yaki yang kisam ki koni ki Inai pa jami Padai nak kata-kata Ngelaman po sekali kadampung Dena kata serap ke kedua Jingau nong yalam jati Hakari kepor Nong lek niang barang bak Dan serap mesngeu kedua Jingau pejoki halamar wei Nakar ku makadok yang ini Yaki tu kibapang kibalajai Kateng mentan Menakar ku makadok ini Pendap-pending ini Jame Ni pam yang kena Riewblei menyerap ini Anyau por kaji rodor kaki Riewblei Kadai nak kata-kata bagi wan sekali kamu kadang Kami ubay madbasunsar Uwe Riewblei junam la junam Sebab ini yang pencoret Yung pediang yang deketin Riewblei Uwan go Ada dekat bagi Yang mesra Biar mereka berdoa Nala fadidabi Barbudana Tukar kisah Misrai Paladano Bunga kisah Misrai Kukuram yakat Kau jadi tang kita peti, wakading, pada kadung kata Riewblei. Kemudian buram yang kali kota,
Kepangiranan tanah kit haduhan ne bagi di pagi roh yang ada di Riewblei. Tunggu pilih kamper kendiat. Bawan di crown MPC MLA kita tiu. Kita tiu di Riewblei bawan semua ingin bertanya. Sebab hati sama. Ini orang tak belong sini. Berjiat tersai, bapak benar kubur bahasa me. Sebab kerpung ketoi di Riewblei try kenal. Maka suruh pembina sentuh joki, karena sentuh joki, tadi kasur jome. Pada kerpuyu pai, pada dari Riewblei try kenal. Usrap sini, jika iman boleh bertakas ni, pada iman ini pusat nak lekas ni. Riewblei try kenal kerpu kedai ki. Haka tempa angkor, samsir, pakboy, amen. Yakikam, bat kijing perkat jongki, ngawan bandum, lang yakijat benriu, kibakren, harukom, kitin kitlit, kinsawan, ban yoi, ya kaburom jonga, dengan saayaki, kadak, yaki badang, im, napden kini. Jingpyniaid, but bun back to brew, Kilias ngok, shout cry. Nangtang, Uganabas ulalek sa utasos, kanwat usalos, anda ulasyan yu, ulawan yalang yu, sa ansyok. Barok isnang kanti, ini iamut, sila kandu brew jong kabalang, bat sila hikay bun ya upay. Day has anjok ba ya kisunran lakot nung kong Kristan. Utrai udon rengka baki. Jingpyniaid na kubora baha kat kumu mate yus bakoy Katway wot kisinran kralek chalum ha Galilea ha ba Jisu lapta bakinlek haba kire iu kilamane iu wat la don ru kibala atatin. Jisu lalek ajan joki bat ulaong laki. Yanga laay kabor baro hableng bat ha kandero. Kilek lama kata caki jadun riu baro bat pelong yaki kisunran jonga. Bible Sunday kasi pakarpang. Krepet kasi Riewblei, mandi kasi boleh kita Riewblei. Nên ta cái sự khám cẩn phán, cha cái bài học đi phi khám bốn, bây giờ lúc nào ta cái gì, Haka cái Shnong Beit, Shnong Mustem, rekat di Beit Kristen berper, Beit Kristen Katolik pada mana. Sekarang bata ano kini Katolik, mak kita jadi kaktian mission, kawan kaktian Latin, mito, mitere, misi, mission. Jimut, Kibriel pada jid, kerpang, Kibriel pada kot kerpang, pada jid la kot kerpang iki, mulai macam jid iki lakut, mulai kemas Parish Jowai, la ada uksa, masuk babasong, tu. Ini kot yang awak kun ada sana, kun kemarin kali me, kali ayu, kisah kun lentong sedikit ajan ko mangta
ปัดกับคนอะไรต้องกับกระบี่กับคนกับคนดากาจิงทูมันไอกาเมกาปันเล็กต้องบางนี้กินบูชาคริสคริสกับคนอย่างนี้คนอันนี้ต้องปัจจุบันพอดจากมาเป็นคำที่กาวกกรรมอาตลิกรรมกัดใบละและกบอประคับใช้การบรรทัดในกอสเปลที่สูงอย่างอะไรและกบออย่างอะไรเป็นคำที่เราเพลงป่าปัจจุบันจะเป็นประเทศปฏิกายพีงานละครยพีอุเลกอสเปลจงมาร์คุสและน้องคาลายดูคาลายกับสาวกับสันกองกุมเล่อุเบลจีนยากิบาวมอนบันเลอายุในกองบันดันประกาศบัตอูตัวยังอะไรกับโบแต่งาเป็นกุโบเรียพิมตาวอเล็กยาลับเล็กเป็นบัพติสหากเตอฟ้าบริโภคบัพเสือบัพคนวัดที่นาดอนรังกัดบัพพีหาดูบัดวายดอกประเทศชิชาประเภทการกันกลุ่มบัตรkasi buram cakap Bible kasi buram kas sutra mission kasi susul benyau kendiam nama kasi kasi tapi aplik sekri Riewblei sesuatu begini titi super kompor jalan kicau sutra tak kebagian rakyat kasih sabdong kali Shnong kau. Dengan koi Riewblei Mustem ketika Parish Jowai Beit bentar ketika kamu kadan. Karena kebentar kada jubah belang baru. Iker paria me ko try. Iker paria me ko try. Nah kebentar pam koi bishop Tilong dok kita tekis jongi, bau belem tesai, yaum sem kejeng start jeng jampang, bagi nang la susu panela dia kubor jeng pendim, syaki pai kristan, babandungan jeliu ya kejengeng, bagi layau priau, ni kerpa dia me betrai, ni dua na kerta kerempai kristan baro. Badia gitu bambalong di kristan, hantam kibahagan ni Shnong Mustem, bakin Shnong kuat panejan Riewblei, Haka bakin saya isi bin, bangin Iaid Procession, dakabarak dan burom ya Bible, kabadai yakti Riewblei, bakin ya kejing kerku, Riewblei long bajang kene kakos, kene yakti Riewblei. Ni kepada mereka terai. Ni kepada mereka terai. Solution yang kurang kita buat. Riewblei dem, ular ku, ular dia, Alex Nirano, Procession, patobam, yang kene di baro, namar kene kalau kamet canga, ya kabai naiki, dah kebentar jongki. Haka jo kerukam, indalala ya bam, ular sini kuri halep kita buat. Riewblei dem bal Alex Nirano. Sen batodi na kane bibaro namar kane kalau kuri cukas nam jongna jong kecutang batamai barbam jukot
Ya keban pemi nak batajong pi para bataj bagon. Ya keban maaf di pop. Tu dei kene bahkan mau yang na. Para bagai tu je praja sudah rengkat barni ada tu kenya kenya joron do jangi. Ka je maya jong ka je ne. Sin bagi panyule Lama Riewblei ruk di Rieu berselot ke beruna lepas tepian cuma terpekat di kami baru. Nama langit dan kami ni, Mustem koi pada lang rekat bagi. Mesti yang dakar semar agak Jingpyniaid Procession jongi Haka ni Shnong. Balamba Jingpyniaid cuma ketrai kesubi. Lamba agak ni Procession jongi. Kan long kecil pun nak tentang pun juga ada Shnong baru kebetulan besar. Sekarang maai jingshai ajiya lengsi jona. Utwai kenra nalaki tana sesat. Yeah.
nakan marching right south pak Jingpyniaid. Kana marching right south pak Jingpyniaid. Jesu nong penem bamurong kalam jarong. Bawan long riu bareng ku ben riu barong Riewblei labam nyekut rai nong tau balayoi Yai ken siu urong yau Nam ya
ดักสกวีกวมต่อก็ยังไม่ก็แต่ได้แหละมีมีกาอุกันไปยังไม่องอุตสานติสโยก็ยิ่งก็แต่วันสะก็งานวงเก็บว่าองอุบลายเขาว่าชนะมันขันดาวก็นี่ขันดาวมันต่อไปยังไม่ในเจดาวถ้าพี่ก็ปากีสถานก็ไปบ้างว่าองไม่ตันเนี่ยเพราะว่าลายก็นี่ก็ขันดาวโตลายก็เดียกอริบุรมอุปนามกรรมฮอกอีกามอยและปทาริกาหากันนี่ก็จะเอ็มไปยังไงบอยจึงกันลาวลายจะปล่อยหาก็แต่ก็กดลาหาก็จะเอ็มไปยังไงในเป็นใจนี่ว่าเอวลายยังก็ขึ้นดาวปนามกรรมอุรับอุยังนี่อุองอยู่มีเสียงโง่ยังไม่กบเลยมีเสียงโง่ยังไม่กบเลยมีรอยังไม่กบเลยจึงพลาดเกินไปตรงนี้โอ้ก็เกินจงในมันโรดจะมีกระสวะโอ้ก็เกินจงในก็ไกลก็เป็นราบยังจะกินอิ่มยังจะมุดจึงประคัดไปจงมาเราก็sedang mereka percaya mempersatukan waktu kami. Coba ini pada mulai. Biasa mencoba ini burung lebih pada mulai. Kata tempel lendau try utei ya ging itrai leno ai gitu gibatei ya ka lendau try uper udah ya gini gadok gini gamet leno ai gini ging lestai jungi gini ging ya be jungi ya kam jong gini kepertai kajungim bat gamet Kidai kijing ay pakorotam yung blay yung igibril. Ni kung igibril. Kadai ka kamram yung i. Banri ban sumar ya kadai kijingim kubu blay ulay yung i. Kadai ka kamram yung i. Bangit pan poy biyang ya kadai ka mersim kubu blay ulay yung i. Syau Haka swi bang ilit paino na kadai ka bertay. Namar kata. Kapbang ibang siyang way hagni kesela berthai. Kadai kamram jungi, banle sitam, banri ban sumar, ya kani kejingin kebau glei ulai na kebantai jungi. Pada kong le khan ru te prasad blai te puto story kam po khana ba Riewblei ka tu ter fosok tho ek tu blai se khei te prasad blai prasad yo in bible hado di po ka tu ong pikan tu ong Paulus Timothy te ser tanat nan khana tan khien ta bang nu ko le tin blai Kitab Ezekiel, lalu golai bi aku simpe kerja kot kli bam leka, sekarang bang bi pi, hejik ini pi, sekelam tua pukul itu mereka kuat tu, oleh kelam bahibat, tadi urai mereka ini, umi ini dah kelempung, bang itu lek kini belai, sebab perempuan man nak kesini lek kini belai, ya kemabang nas al abaka.
Kung maimtam may patay, karpa di pigi-begi pa, bas men kon yung ba ka Bible, am sen kon yung liwatip ikle yung piyo nga na ka Bible. Kam nung ong ka Bible, hindi benta, wi kon yung ida kaki, hindi benta nga margin eo. Tani katiya ito sila mo, ulay kitab, ujog, kunang waar, sipaw, kunang banagkong arpawi, kami kemante ada kere cebur kita mission. Orang benar, akan berkai kon juga ya. Susah timur lainnya. Ces, betul kan dengan Riewblei, betul kan Jowai, betul nyata. Kalau kata seorang ikut dia kamu, orang sim ke Bible, ke Bible. Orang benar kelam yang nggak sebal, ke Bible. Why, kau why nggak why, si why kamu tu. Siam ko kitab job wa ong ublai wa sim ublai wa e ong ko penya ublai wa e kon ublai wa sim to da sep ki la tu tawala la wa a ti paw ada ka ben tu yo ti kar ku bi or ko ben tu yo so si pi ta yo ka si immersive ti pi de pu le ba ya ba sa ba le rek ti mon yo pi apa pai sekili ti mon yo na đã đi cái Bible để chừng ngay cho nên ngay phim ban đại cảm ban cam để đào ngay đi di dalam ketan kata rak kita menyebut kaya pi soal itu Cici Paulus sekitar Rom supaya pra THERESA'S kata dah jimat perkat sopi. Oblai saya ada jimat enggak. Pelam ini lagi lok ia dia oblai kami itu dah lot ada mesti.